Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zawethu, ake ngibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel yami phambili Radio Inkeza. Lami igama nguPresident Uthungwa lo bathi la sibona amagomede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicele ngisho ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu emsakazo Ukhozi FM ungezwe mchunu President of the Benqe Nation usethenge lesipho semoto ehlobo le-Toyota iFortuner inkosi yesizwe esakaZondi. Kuza ngemuva-ke ukuthi ngithengana le moto ngenxa ukuthi-ke iyambonga kuphi nakuphi-ke la sedlule khona. Kusukhumbule ukuthi-ke insizwa Max Makhanye kuyasusa ukushisa mayelana no-double thinta inkosi yakwaZondi-ke laphana. Kwathi ungizwe walo-ke mina laphana-ke wagcina sephoqela uMax ukuthi-ke akayoxolisa kuyona inkosi-ke laphana wey'ngane zakwethu-ke. Sesibona izolo isimbongo laphana ngeke uyanyavu macecelo uhlobo lwe-Fortuner-ke laphana wey'ngane zakwethu-ke. Siyayibongela njalo-ke insizwa ungezwe umfoka mchunu umlandi intombamngelanga zamqhuba ngoba zimthanda imvumamvumane imvumo uPamela Sameleka ngane zakwethu hayi insizwa-ke lena-ke laphana-ke ungezwe umfoka mchunu-ke nansi ihlobo le-Fortuner-ke libonakala lapho ukuthi-ke indlela kanganani nje ukubona kumavidiyo laphana ngizwe insizwa mfoka mchunu laphana ezijabulele kabanzi ejabule kakhulu-ke laphana ngane zakwethu-ke. Belilona udaba esiphusha namhlanje, ngakhohlwa ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona. Nice. Você tem que soltar, eu vou chorar lá. Ngiyabonga kakhulu ngicela ungibongisela kwethu awuma no-truck yadlula ngicela ukubonga kakhulu inkosi yakwaZondi ukuthi nginikeze ihashe lokuthi ngigijime ngithumeke esizweni ngoba ngakho kuyisilo nje ukuba sinake isizwe sobakwamkhulu. Namhlanje inkosi yakwaZondi ingishaya ngesurprise enkulu kakhulu ingithekela namacekeceke kwe-Fortuner. Sengizongizondela i-Fortuner lami-ke kakhulu kangasho kakhulu nondaba siyabonga siyabonga. No, I'm always lot of respect. Thank you, my brother. I'll make sure you're going to get the car nice. We'll go to no patient. I'm going to consider how to come as a friend. Thank you. Thank you, my brother.